Mwakene jwa 2023 ni kwithirite kwina unyanya na kumenana gatigati ka mbunge ya Meru na thirikari ya kaunti iu nyuma ya MCA ba Meru kwingata ngavana Kawira na achokwa ni seneti. MCA baba ni batumiririe kugwatanira na ngavana na kinya kurita ngugi bare amwe indi ngwataniro ije itajukire kagita mbere ya MCA baba guchokia rwaria rwa kwingata ngavana Kawira kairi gitine. Ngavana ujo oringi ni achokirwe ni mbunge ya seneti akirikana atina maitia nabo MCA 59 bare bamwingatite bauga oma butathingatirwe kiri guchokwa kwa ngavana. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ni aguturetera muchibijo jwa nkuchano cha MCA na ngavana kiri makarika ja mwaka jwa 2023. Kumwaka anya tukugeria umutethia wa mukuneka mbere ya kunora nyuma wakuneka nyuma akunora mbere nande ona ituma bibo kuigwa ituma binge Imeru no bia byo turingithia atwe tulebereta ndo aburu tule MCS tutenda ndo aburu Meru nande no yorirwa ambia gwita ndo ene abange arugora ndo na MPs na ba kukira mali na deputy no tuna support MCS. It's very unfortunate nande ugwerugora ndwa na bundukira we nacio cia ndwa ica kuromba tiri twari mugambo MC wa Bogesta West ndem kekiogora kagita karona neria ati MC bara bengine ne konde Meru para bakwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza bari bia mene bia mabibi ni bia binda rutha pekua kethira MCA akagwata mbaru ngavana bati menya tu bia mene ora ugatwira mbasi ni kiraitu na ndiro ruguria ndo akiraitu na bunduki cia bakorombete ri ukarwa na ukarwa soka ndo ya bunduki ndure ntore ka umogira bunduki cia cia UNDA bange baebia mene no menya atathuri akiama ukiruja ndo no menya bunduki rawe na cia kurombo bati kwa very careful ugakaracio bwega bwitenyo kathia tamwe na umana niko ni onto bubu pia mamonya bia guita kugwata mbaru ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Na kwanza litukuigwe this time Ameru ibanogi leaders wa Meru bongo daibagwatanirite that tweberie ibweje ndene ya Meru na ikyo twambiria na twasaina twinde unto 27 motion jwa wimpeach governor wa Meru jawe Bishop Kawira Mwangaza. Gavana Kawira Mwangaza nuengwa wa iria na kanyua kawe wengwa na mathithio jawe na Meru na baba ugire mochiura giate mbuko ngwetikia kana kaora na tena mbu tonto nuengwa wenda kiathingatiro ikiama kiambas kana DP so vatu to supporting Gavana Kawira Mwangaza vatu from today to Rwama na Mumeru from today itukwenda Meru ethirembere na tukurisolve umaruare turi in the cause of impeaching Gavana Kawira Mwangaza oranga Gavana Meru kiama ka Jubilee batu kiama ka Jubilee ito support resolution ira counterpart wetu bonde bashia mabibi njebiri ya assembly Meru ba make that ito ambiri process ya kurita Gavana Kawira Mwangaza itine kiongavana Meru kenda tumbo save a Meru kiama kene opeu kumaruare tukuwatanira na party leaders twaua utethio bura buonde turanenkanirite nara kingavana tukuwithindru utethio buonde nkuchineji ikigwata mwanki na inya kwambia kuonekana kimirandi mwanya kithirikari ira Gavana Kawira Mwangaza enda kurikithia murandi jwa mbere ni murandi jwa ng'ombe diversion yembecha iria itengi gwita kurita ngugenge itetikiritwe ndene PFM kurita nguge itena policy framework itetikiritwe like recently itwakurukiria mbecha cha kugura ng'ombe live animals lakini mbere tuona policy documents tuambiria kuona ng'ombe gaikwejanwa kwi mantu ja twa complain ni onto bakwithirwa constitution yete kuthingatwa the PMF act ira tukumenya ni ndira na mantu ja finances yete kuthingatwa no tere any one time tukeza kwirwa we untu tuthithitie butere kanite na uria
sheria ya karijo ntu untu bojairi burabonekene ngavana ikithira na MCA ni mantu jegi kwandikwa rimbo manasari bakiwa barabandiki tibo babati na arimo baraba atwire bai sacrifice ite ibo babati kwewa the first priority leu arimo bau bange bake ya kwandikwa otumba ko yokia mwarimu ritanete miaka 10 miaka 15 omweka ome usoko andika mtu ina zero experience kana mtu tasia yana even a single day ko ya kuritana aposto anoronge ethirwa atione na ituraugire batu ya committee mantu ya uno mwanka ya chokerwe na no mwanka twaria bona tubo batena answers ira baumba gutwa na guteu bombete kuthithia na tuba kubae tayari kuthithia process yu turio inya ya assembly echokero yonde kuma zero lakini tombe kuona antu betu bonde ba kuona haki kinyaba ubange baandikini ana betu lakini kwena haki ire bati kuthiatwa muntu ura wambererie akaewa ngwe twetete indatonda kwa unyaba ubange batena experience mubango jo MTF to kwinja barabara MC bonekana bakiwa bakale tarwaria rokwebire mubango jo ndene kaunti Meru gutwa MTF keu igentu imwambo ara munene buru Meru eje na oni ngaja chairman yo barabara ituretete muswanda next week chokorigeria MTF itanguge Meru kaeri na toto menga completely tota kuinga MTF buru Meru nonto au neo mbetse igwikwa kenda chieta kugirwa nyuma kaire chia Meru chiwa batu tota kurigeria MTF na turendo merigeria na mbere na nyuma kenda tubeto bona kumarira chia kuthithia barabara boka kwandamana ringireni heshimiwa benu thimu beye babwatie maandamano nonto bo bakutheta bakuluke mbecha ngavana akure akuritacho ni barabara abo njira barabara boya so bukandamana buterete heshimiwa benu beye babwatie ambi maandamano yara at least kenda kinya batu tukonda witira barabara ni njia katokudeal na mtu akurongo indi amuna bubu gavana Kaira Mwangaza etana mbere kurigiria murandi juju oni ndiugande mami Omero mbesha cietu cia barabara turicikie KMTF itothithetie agreement na twathiria na ikia tumithirikari nene batumite aja na arua kenda beja kuhakikisha ya kwamba mnafurahia hiyo project. MC Nandi ndabe kurukira waria na gwite MTF ona kinye kithira ngavana Meru atathingatire ntububu no ntunete na mbere kurigire mubango juju jura jurigiri kwambia mwari jwa mbere mwaka ja 2024 na ndeto kuinga MTF Meru toga mbesa unajo kiaja netenda singogiga itweiro ko contractors mbesa wi security within Meru totine nkana kwa MTF kairi na baraba geta endi bajo kiembesa cia barabara cia county banenkanira kwa MTF na assembly gukurukia resolution baka held accountable bakauga bakuonerwa bakauga twendo ene atuketha twingugine tuku kubaritira okano kya kuringana na sheria kuga no resolution ya kurukwa na assembly ati MTF kendera gwitangweka iri Meru no ntobwa siphoning embesa inefficiency yao na ineffectiveness na ngucini jinandi ikonekana igita na mbere tuingite mwaka jwa 2023 MC baba kwina mabisa ba county barabageta na mbere gutwana nabo mwaka jwa 2024 na ikwarombi petitioners barombete twinge to recommend to 11 bengwe na tukuita through petition na evidence ira baja ne committee chio ijiri chiona bara na evidence ya kungana ni antu batano na ichi recommendation che committee ra didiria ko yoga chapa mbele chief of staff county secretary kiambia daru CCA Kadono waziri George na waziri Mugania so bauna ande kuringana na twategera petition tukuona bena kuna evidence ya kungana kugabane so tukunjite mwaka jwa 2023 na kwinya mwaka jwa 2024 kiure kiria kinene ni kietha rutero thirikari nigueta na mbere gukuchira rutero rwa county assembly ya Meru kana mukana jojo agituka na bonthe bombe kwijamwe atutu ete oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa kura ate ana ntuku imwe kinya na oge akwethera bibyo byatuma Meru ethethuka ege akwethera bibyo byatuma tuona Meru urake ate bya Meru ankwero temzi ai no bwa kwana otemzi no bwa kwana no nto kwana akana inya 2027 ekinya ndenda kuoria itare munya ikware na MCA nkorokie 45 batokere MCA we 10 eitare ya kiraito ikurare na MCA 45 bachokere kenda kabengete gavana mbati tole MCA sio duka hojo okeba mwananchi wa kawaida akiona kama atwe
amwe na ngabana itwe twena thina itwete twinde kuthuranwe mero ne amani mero yone maendeleo ina kankuga ndikiambia ngaruni bara boshaina maratasi nari bendereye gushaina wathitore mingu getwane na nyanto baki ago ingwete kibo kuona wewe ngo akubwira tingu gya goita no te akumba kwa seni uba kuthurania akawira tukianya kawira muanirie niyo no ndo ago confess ketha muntu wengo ago confess ate uitangu gina ate kumba ngugiri wetinda kwithenia bakaire Muthuri Muriuki, World TV.